Iskay watapa hipanmanmi kunan pachapaq Tribunal Constitucional pleno huñunakuyninta hispichinanpaq punkunta kicharqun. Chaynapim botanallapaqña sajirunku kimsa chunka constitucional mañakuykunata. Kay hatun huñunakuypim sajirunku Limamanta, hinallataq huk suyukunamanta kaq abogadokuna rimarinankupaq sutichasqa internet likantakama. Audienciapim abogadokuna rimariykunku kikin tribunalman chayaykuspanku, wakinñataq internet nintakama. Kunan punchawkunapaqmi kikin tribunalmanña llamkaq kutiykuchkanku. Magistradokunam abogadokunata tapupaykunku allin tantiayninkuta hispichinankupaq. Chaynapim botanapaq sajirunku iskay chunka pusaqniyuq amparo mañakuykunata, iskay habeas corpus mañakuykunatawan. Cusco, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, hinallataq San Martín llaqtakunamanta apachimusqankuta. Kay audienciamanmi minkaykakamurqaku Presidente Augusto Ferrero Costa, hinallataq Francisco Morales Arabia, Gustavo Gutiérrez Tixe, Elder Domínguez Jaro, Luz Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés, César Ochoa Cardich magistradokuna. Audienciam hallarirurqa chunka achikyaypacha, llaqtamanmi hawaykachimurqaniku Tribunal Constitucional Televisión nintakama, hinas papas internet nintakama.